Buche madito mapacho ka ODM kod UDA dwaro kete tenge kuonde magine gimbi okelo paro mopogore opogore kuom jokanyo mabusia kagiwacho ni gima kamano ketho demokrasia. Jodak go moting'o jotend din, rawere, kanyakla kod jotelo mag gwenge wacho ni okang' ma kamano biro thiro lek mag jotelo moko mantiere kod mbi mar kelo lokruok e gwengegi. Gimedo ni kata bed ni gisiro riwruok mar duond buche mopogore opogore, giwacho ni kik chun ji giyiero mana joma nie duond burago to wegi yier joma biro kelo negi lokruok madwarore. Sisi tunajua kwamba chama kwa jina tu hakiongozi, ni character ya mtu ambayo itaongoza kupeleka kaunti mbele au kurudisha kaunti nyuma. Mambo ya zoning kwa sasa sisi hatuko karibu nayo. Ile kitu tunatafuta ni kiongozi bora, sio bora kiongozi. Kwa sasa tuko na mipangilio, alignment and realignment ya vyama, na sisi kama viongozi tunaona hiyo sio jukumu letu sana kwa sasa, na kama watu wa Busia. Cha muhimu ni kwamba sisi tunataka kuwa imara na kumuunga rais mkono kwa juhudi zake za maendeleo katika kaunti yetu. Hii zoning hakuna kubebwa kwa mgongo. Kila kaunti na wananchi wake wajitegemee kuangalia ni nani anaweza kuwafanyia kazi. Kama Chielo